Sağınatda balдар. Ana balдар kalsana. Kichine ola. O'rs bo'lgan qol. Daha bir jaylosuna geldik. Şöyle ata-babalarыбыз tuğulu ösken, şu yerde çoğaygan Qo'shtö degan ayılga keldik. Çoğalaydın eng kartada ko'rsatilgan eng akırkı tochkasi. Bundan nari açsam şu Batken tarafga aşıp ketedi. Bul jagı keche buga cheyinki chiqarilishda bargan Tekelik degan jayloo. Şunday bizning yerlerimiz aябай толук. Ушул Чоңалайга келгенден бери ушул достордун, туугандардын, бүт айылдаштардын сыйын көрүп, эс алып жүрөбүз. Чакабыз менен. Аран көтөрүп калыпсың го, эмне бул? Суу ичесиңби? Tuğulgan yerini toprak altın değil. Sağınatda balдар. Ana balдар kalsana. Kichine ola. O'rs bo'lgan qol. Tişbe, kopay. Hazır tayganın dizeme. Tayga minesin be. Özüm aparamaz taygası. 2 günde kuda kalsa bütüp kalağız tayargerçilik biz. Keçeye geldik. Aklaştırıcılık bir tane onun köpürtmesiyle şöyle. Tıkıldatma. Neme Süleyman, Çırgal, kuş gelipsin her kuatlar. Ma dostundap gelmeyman kılıp, jayloo körsötüye saldırıp baldarın armenen. Tiz boğula, vatanın yerin karşıda köye vergili zamanın artış bolsun, toksuluk bolsun. Sizlerge Kalibek Tagayip'tin Elmira degen ırnızlap bilen kavdalıp koydular.
Sağınamın sansız oyga batamın Joluguşup kaçan köngül açamın Küte küte jet albadım zarıgıp Aytçı canım kaçan sağa jolugam Elmira közlerin karagat Yürekti jaralap Jürsöň bir boldu salamat Men muzikant sen vraçsın el üçün Dart kadaba darılardı beresin Aşıktıktan ayıkpagan dartımdı Ayıktırat senin gana elesin Elmira kızmatın el üçün Kıyın aldım sen üçün Üzülböyt senden ümitim Karagattay közlerіңді sağınam Kıyın eken Jaştık sağa bağıngan Küte küte jet albadım zarıgıp Aytçı canım kaçan sağa jolugam Elmira kızmatın el üçün Kıyın aldım sen üçün Jürsöň bir boldu salamat Elmira kızmatın el üçün Kıyın aldım sen üçün Jürsöň bir boldu salamat Молодец, Kolca. Молодец. Kolca Молодец. Ура, Kolca. Turistler keledigen bir yerge. Piklerin 11 yıl boldu bularning şu ýaga bargany. Şu ýakty kartadan körüp jaktyrgan işler. Turistler mi? Turistler. Kelip kança kıyla jirет okşayt. 2 ay oturat ekenler. Iyun, Ağustos'ta kaytat ekenler. Oy rahmat, çoğun kişi valla. Gilasından verse jedik. Jonan janiga barsaňyz hem ölçe bir Ha, saldırat. es alasın da. Şarıldaganç. Medisinada bar da şarakkan suwun boyda kayınga stres jogotat. Es alat ekensiz. Stresli şol jogotatken da jan şaraklan su. Sar men su boyga artınca keregeni bizi şu Kırgızstanda köp eken da su şu.
Assalamu alaikum Çoğalay Royan turgundары, alыс жақындан келген, алыстан келген меймандар. Мына бүгін Россиядан жиенім келіп, Қоштөбе жайлоосуна ес алуучу жайга. Biraz емелер тартып кетти шарттарына. 2-3 күн аралыгында Кудай кааласа толук кандуу ишке кирет. Келип ес алып жакшы маанай тартуулап кетиңиздер. Шаркыратма ояк буягын немелерди көрсөткөндө ошолорго чыгасыздар. Ес алып кетесиздер. Ана жаңгыдай азырынча жаңы союшту алып келгениңиздерди пиширип беребиз. Biraz mal semиргенден кийин ал жагын деле камсыз кылабыз. Саамал ишебиз дегендер болсо анча мынча келсеңиздер болот. Мына жылкылар турат кулдуну менен достор. Ушул таза абага келип эс алып биздин да сапар карып баратат. Азыр мен мындай бир катар басып, айланып ушул нерселерге көзүм түшүп калды. Мына ушул жерлерге биздин жаратылышка, природага келип эс алган конокторго келе турган буга чейинки келген мекендештерге бир айтып өтүнүчүм бар эле. Мына ал келгенден кийин ушундай бир таштанды өзүңүздөрдөн баягы чыккан орусча айтканда мусорларды кайра топтоп кетсек, анан жолдон эле ыргытпайчы бизден кийинки эс алып келген жарандарыбызга дагы мындай жагымдуу болот да. Бул жерде эми баягы мал көп, жылкы, уй, булардын деле кыктары жетиштүү негизи ошол жаратылышка эмесичи. Анан мындай мусорлар баягы биздин мекендештер ушул жака келип, айрыкча окуучулар азыр эс алууга келген жарандарыбыз көп. Ошо туугандарга айтып кетерим, ушул мындай таштандыларды калтырбай кайра чогултуп тазалап кетсек, өзүбүзгө дагы жакшы, башка бизден кийинки келген муундарга дагы эс алып келген жердештерге дагы сонун болот. А так жаратылышты, табигатка сөз жок. Таза аба эң бийик жерде, Чоңалайдын ушундай бийик жеринде келип, таза суу, таза аба. Бул жакта ушул байкебиз кымыз саап, жылкы кармайт экен. Келип кымыз ичип, эс алып кетсеңиздер болот. Чоңалай жергесинде Коштөбө деген айылдабыз. Достор менен, балдар менен келип ойнодук.